bakunzi b'ijambo ry'Imana mwebwe dufatanya mu byanditswe byera tugasangira iby'Imana yatugeneye. Ni munyemerere dusangira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe n'umukozi w'Imana witwa Yohana. Uyu Yohana numwe mu ntumwa za Yesu, ni Yohana wabaga mu gikiriza ca Yesu, niwe wanditse ubutumwa bwiza. Ndagomba dusome mu gitabo cya Yohana igice cya 9, turasoma dutanguriye ku murongo waho wa mbere. Hari amagambo nifuje ko tuganira, na amajambo akomeye cyane, na amajambo avuze ngo uyu munsi Yesu agira icyo akora ku buzima bwawe. Reka wowe uduteza amatwi hari bitagenda neza, uhagarare natwe nawe ugira ukwizera uyu munsi Yesu agira icyo akoze ku buzima bwawe. Haleluya. Birashoboka ko hari uko waba waramutse, hari uko umaze igihe, hari uko umaze iminsi, hari bimaze igihe kirekire bitagenda bimeze ukundi kuntu, ariko naringize ngo ngusabire ku Mana uyu munsi Yesu agira icyo akoze ku buzima bwawe. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu. Aravuze ngo ariko arahita abona umuntu yavutse ari impumyi. Abigishwa wiwe baramubaza bati mwigisha, ninde yakoze icyaha, n'uyo canke n'ababyeyi biwe ko yavutse ari impumyi? Yesu arabishura ati uyu ntiyakoze icyaha kandi si ababyeyi biwe, ariko nukugira ngo ibikorwa by'Imana bibonekere kuri we. Haleluya. Twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'uwadutumye hakibona, buhava bwira atawugishobora gukora. Nkiri mu isi ndi umuco w'isi. Avuze ibyo acira amate hasi, avurungisha amate utwondo, araheza amusiga utwo twondo ku maso. Aramubarira ati genda wiyuhagire mu kidengeri Silowamu. Silowamu risobanurwa ngo mutumwa. Nuko aragenda ariyuhagira agaruka abona. Nuko ababyeyi biwe n'abahora bamubona ko ari umusezi barabazanya bati mbega uyu si we yahora yicaye asegereza? Abandi bati niwe, abandi batoya n'uwo basa. Nawe arababwira ati ni jewe. Nuko baramubaza bati mbega none amaso yawe yahumutse ate? Nawe arabasubiza ati wa muntu yitwa Yesu yavurunze utwondo atunsiga ku maso, arambwira ati ja kuri Silowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Haleluya. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Narivuze ngo tugiye kuganira ku ijambo rivuze ngo Yesu agira ikintu akoze ku buzima bwawe. Iyo Yesu akoze ikintu ku buzima bwawe, abantu bahindura amajambo. Hari ukuntu abantu bari bakuzi, hari ukuntu bafise uburyo bakudekriva, hari uko bakubona, kandi uko bakubona niko wari umeze. Ariko Yesu agira ikintu akoze ku buzima bwawe gituma abantu bahindura amajambo. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Aya majambo dusomye ni uburyo Yesu yagaragaje ubushobozi buri muri we, kandi abugaragariza ku buzima bw'umuntu yari afise ikibazo batazi aho cyazananye. Umviriza ndakubwira, hari ubuzima ubayemwo abantu bose bakubonamwo, wewe ubwawe utoshobora gushingira intahe yaho byozananye. Wisanze uko, ubayeho uko, wavutse uko, ukura uko, ubayeho uko, nta gisiguro wogaragariza abantu aho byazananye kugira ngo umere uko. Ariko ndagutangariza aya majambo, uyu munsi Yesu agira icyo akoze ku buzima bwawe. Amateka yawe ahinduke, imvugo bakuvuga ihinduke, imibereho yawe ihinduke, bimenyekane ko Yesu ari mu kazi. Asifiwe Yesu. Bibiliya tubwiye ngo ariko arahita abona umuntu yavutse ari impumyi. Naringize ngo uyu munsi Yesu naba ariko arahita nawe akubone. Aho hantu herereye ntari kubona jewe, aho hantu uri jewe ntazi, ariko Yesu uyu munsi kuri igenekerezo ya 22 ariko ararengana kubone.
Oh, haleluya. Ariko ararengana mu sitakubone, ariko ararengana mu mihana akubone, ariko ararengana muri iki gisagara cya Bujumbura akubone, ariko ararengana akubone. Oh, haleluya. Kandi niyakubona abavuga ntibareka kuvuga, abasobanuza ntibareka gusobanuza, kuko kubayo hari ukuntu bakuzi. Yesu ashimwe cyane. Ikintu kigaragara, ababigishwa ba Yesu uyu muntu bari bamuzi. Yesu akora ikintu kidasanzwe ari kumwe n'abantu bakuzi. Asante sana Yesu. Yesu akuremera amateka uri kumwe n'abantu bakuzi. Ashimwe. Ngo Yesu arahita, ngo abona umuntu yavutse ari impumyi. Abigisha bibe baramubaza bati, mwigisha, uyu muntu turamuzi, yavutse ari impumyi, none turagomba tukubaze, niwe yakoze icyaha n'ababyeyi biwe bagikoze? Ubundi byagenze gute ngo avuke ari impumyi? Uyu muntu uko akora ntatera imbere, ni karande, ni iby'iwabo bakoze, naho bamuzirikiye, wayi adahindura ubuzima? None uyu muntu uko yize, akaba atakaza afise, akaba ashomereye nk'abatarize, akaba atakerekezo na kimwe ubona afise, ukabona imbonoka zoza yiwe igoye, mbega n'ababyeyi be bakoze icyaha cyangwa niwe yagikoze? Mbega wewe nujya wibaza igituma ubayeho uko, kandi abandi mungana, urunganwe rwawe ubuzima bwarahindutse? Mbega wewe ntabwo uratanga icyiyumviro ngo ugihereze abantu bagikorere ko ubuzima bwabo buhinduke, wowe ugumye hahandi? Ngo Yesu nawe acarabishura. Yesu agira abantu akwishurira. Haleluya. Abantu bavuga ko ari we wabiteye, cyangwa ari ababyeyi bawe, ari aho wavukiye, ari uko wabayeho, mbese bafite suruse y'ibikubaho, bafite uko bagukinagaza bashingiye kuri kavukire yawe. Ariko ndagira ngo ntangaze uyu munsi, Yesu agira icyo akoze. Oh, haleluya. Ariko umuntu witeguye kubona hari ikintu Yesu akoze ku buzima bwiwe, ahantu aherereye aduze ijwi ryetere haleluya. Kandi ndazi ko bivuze ngo haleluya birasobanura ngo duhimbaze Imana, nurangiza ukiriza uvuga iti amen, bisigura ngo bibe bityo. Yesu agira icyo akoze ku rugezo buri muntu ari bubyumvirize, akamenya ibikubayeho, nawe ahindura amajambo. Mana ishimwe cyane, Mana ihimbazwe. Begera Yesu baramubaza ati, wewe uzi umenya byose, tubarire, uyu uko yavutse ari impumyi, niwe yakoze icyaha cyangwa n'ababyeyi biwe bagikoze? Uyu uko atarongorwa, niwe abenga cyane cyangwa niwabo bamutanze? Hari nibyo tuza tubeshera abarozi, abandi bakabeshera abapfumu, abandi bakareshera karande, ariko ari ibyo Yesu agomba korere ko kugira ngo imirimo y'Imana igaragare. Oh, haleluya. Ndagira ngo ntangarize umuntu ariko aranyumviriza, ubuzima ubayemo ntibugutera ikibazo, iyegereze Yesu, wumva icyo Yesu akubariye, biratuma ubuzima bwawe buhinduka. Yesu acarabishura ati, uyu ntiyakoze icyaha kandi si ababyeyi biwe, ariko ni ukugira ngo ibikorwa by'Imana bibonekere muri we. Haleluya. Ndagomba nsenga Imana uyu munsi wa none ibikorwa by'Imana bibonekere muri wewe. Ndagomba uyu munsi ibikorwa by'Imana biboneke ku buzima bwawe. Abantu bakuzi ko bitagenda, abantu bakuzi ko ibyawe byarangiye, abantu baguciriye kwiteka, bagushiriyeho akaburungu, ubuzima bwawe bashize ko akaburungu, ko ibyawe bidashobora guhinduka. Ndagomba Yesu agira icyo akoze ku buzima bwawe, bahindura amajambo. Yesu agira icyo akoze ku buzima bwawe, amateka yawe ahinduke. Harasabwa iki? Harasabwa iki? Ikintu gisabwa ni ukwemerera Yesu. Umva uko ijambo ryavuze. Yesu acarabishura, arababwira ngo dukwiriye gukora ibikorwa by'uwadutumye hakibona. Asante sana.
dukwiriye gukora ibikorwa by'uwantumye hakibona. Umviriza akantu gakomeye, aravuga ngo ubu hava bwira atawugishobora gukora. Umviriza nshuti yanjye, ndi kumva mpemu yera hamanya nanjye ko dukwiriye gukora ibikorwa by'Imana. Birashoboka ko uyu munsi ibintu byari byaranse kuri wowe bigomba bitungana. Ni wakwemera ukumbira impanuro ndi buguhe, hari icyo Yesu ategerezwa gukora. Asifiwe sana Yesu. Yesu ataravuga ngo nkiri mu isi ndi umuco w'isi. Avuze ibyo acira amate hasi. Umviriza, acira amate hehe? Hasi. Avurungisha amate utwondo. Araheza musiga utwo twondo ku maso, aramubarira. Umviriza, umviriza, umviriza. Yesu yaciye amate. Aya mate byari bisiguye ijambo avuze, byari bisiguye igikorwa akoze. Ikivuye kuri Yesu gihindura ubuzima. Arangije aya mate ayatobesha icondo, ayakoroga mu byondo. Byari bisiguye iki? Uyu muntu yavuye mu ibyondo, yavuye mu ivu. Ijambo rimuremye nirivuye muri Yesu, ubushobozi buvuye muri Yesu, amata avuye muri Yesu, yinjiye muri ryavu, yinjiye muri wa mubiri. Uyu mubiri ugereranywa n'ivu, ugomba guhindura ubuzima. Ndagira ngo ngutangarize ijambo Yesu akuvuze ko ijambo ngomba ndakubarire urigenderemo, ririnjira mu mubiri wawe, rihure n'ivu rikurimwo, ari ryo mubiri wambaye, harahindukamo ubuzima. Ni wakwemererwa iby'Imana ukemera ibyo ndakubarira, ukabigiramwo, ukabigenderako, amateka arahinduka in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Ngo Yesu aramubarira ati ubunyene genda wiyuhagire mu kidongeri Sorowamu. Wowe uri hafi ndakubarira, genda winjire mu ishengero Rehoboti Holy Church, utitaye ku makuru ufise, utitaye ku byo umuntu wese yo kubarira. Wewe ugende uzirikana ijambo ndakubariye, ufisaka. Umviriza, nta nubwo bigomera ngo bigende gute. Tangura witegura ubunyene. Ukeneye ko amateka yawe ahinduka, ukeneye ko ubuzima bwawe buhinduka, fata umwanya, tangura witegure. Niba ari agahuzu ushiremo, atakufise uzukumeze, ntago nkubwiye ngo uduri gusa, ariko ndazi ko usohoka wambaye ukuba wambaye kose, utarebye impuzu zizimbye, utarebye impuzu zisakurana kizire, ibyo gushaza byihoze. Fata inzira. Wowe ijambo rigushitseho ko uyu munsi hari icyo Yesu agomba kore, icyo Yesu agomba kore. Tambuka, utera intambwe, uze Rehoboti Holy Church, aha mu Ngagara muri Sisi, haruguru ya Pafe, aha munsi ya Obe, munsi ya Oboha, hari ishengero y'ibiyo. Urayibona ibubamfuri kuraduga uvuye muri ville, cyangwa se iri iburyo uturutse Gardino, umanuka udakasera wakaredu kamanuka ubandanya werekeza kuri Pafe mu kuboko kw'iburyo. Ugomba ushike kuri Pafe neza neza, iyo shengero nyene ariho duhurira. Hari icyo Yesu agomba kore ku buzima bwawe. Ntabwo nitaye ku ufise aho usengera, ntabwo nitaye ku udafise aho usengera, nitaye ku cyo Yesu agomba kore. Kuko nakubariye ngo uyu munsi agira ikintu Yesu akora ku buzima bwawe, amateka yawe ahinduke, izina ryawe rihinduke, ugire valeur abantu batari biteze ko ryo kubako. Ugira amateka abantu batari biteze ko yo kuboneka ko, n'izina rya Yesu. Wewe byizere ubikorere ko uze kubaza ibisigaye. Umviriza neza, Yesu ataramubarira ati genda nyene aho ku kidengeri Sorowamu. Nta kindi kidengeri nkurungitseko, ntabwo nkurungitse muri Tanganyika, oya sinkurungitse muri Rusizi. Ija mu kidengeri Rehoboti, ingo hano Rehoboti Holy Church, aha mu Ngagara. Niba uherereye mu Bwiza, jayo mu Bwiza kujyambere. Niba uherereye oyaye, umviriza, tera intambwe zawe, wewe uze, wewe uze. Ntabwo nzi Imana igomba ikore, ariko uyu munsi wa none, today, aujourd'hui, leo, Yesu agira icyo akoze ku buzima bwawe. Ndemera ntakekeranya ko byanse bikunze hari amateka yiyandika ku muntu agera muri iki kidengeri mu izina rya Yesu. Ijambo rya kabiri,
aramubarira ati niwashika kuri ico kidenderi ugende wiyuhagire. Uku kwiyuhagira bisiguye iki? Wemera ijambo wihane, ibyaha wakoze ubivemwo, ishari n'inzigo byawe ubihebe, wiyambura icyaha n'igisa naco, hari amateka yawe ari buremwe. Kubera icyo kidengeri Silowamu bisobanura mutumwa, nanjye Imana yantumye. Uyu munsi ndagomba ngusengere. Haleluya! Ndagomba ngusengere amateka yawe yiyandike mu izina rya Yesu. Amateka yawe ahinduke mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo nuko aragenda ariyuhagira, nawe uze wihane, uze utunganye umutima wawe. Bibiliya yavuze ngo agaruka abona. Ndagutangariza ndi imbere y'Imana yampamagaye, ukuza sikusubira inyuma, ukuza sikusubira inyuma. Uraza ubabaye urataha uryohewe, uraza urataha uruhutse, uraza uri umunyabyaha usubirayo uri umukizwa mu izina rya Yesu. Noneho reka nkubereye kandi uzi uri umworo urataha uri umugwiza atunga. Nshobora kutaguha amahera ariko icyo ndaguha kikuzanira amahera. Nshobora kutaguha biriya, nshobora kutaguha ibinini ubaye ugwaye, ariko icyo ndaguha kikuzanira ubuzima. Izere. Asifiwe. Duza kwizera. Uyu yavutse ari impumyi, ntabwo yigeze acekeranya. Yaragiye ajya ku kidengeri ariyuhagira. Amare kwiyuhagira, Bibiliya yavuze ngo agaruka abona. Ndagira ngo ngutangarize ko Imana igiye kuguhumanura ukabona. Abantu bagatangura kubazanya ngo mbega ujya ni wa wundi cyanke n'uyundi. Umviriza uko Bibiliya yavuze ngo nuko ababanyi biwe n'abahora bamubona ko ari umusezi bamubonye barabazanya. Umviriza, bati mbega uyu si we yahora yicaye asegereza? Abandi bati niwe, abandi bati oya nuwo basa. Nawe arababwira ati ni jewe. Oh, haleluya! Mwene data uri kuranyumva, ikintu Yesu agomba kora uyu munsi ni wamwemerera. Abaguhera ukuri maraya barasanga wabaye murokore, barasanga wabaye mukizwa. Umviriza, abakuzura imborerwa barabona wabaye mukizwa, abakuzura umworo barabona wabaye umugwiza tungo, abakuzura gahinda barabona wabaye munezero. Kubera iyihe mpamvu? Ibi byabereyeho kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wewe. Uyu ni wo munsi Imana igomba igira ikikora ku buzima bwawe. Uyu ni wo munsi Imana igira ijambo yandika ku buzima bwawe. Uyu ni wo munsi Imana igiye kurema amateka. Ababanyi bawe, abazi strago zawe, abazi umubabaro wawe, abazi agahinda kawe, abakuzura ingumba bakubona uhetse, abakuzi waragumiwe bakubone mariage yabaye, abakuza atakazi bakubone muri ofisi, abakuzi ugira n'amaguru bakubona unyonga umuduga wawe, abakuza ataho wikora babona urumugwiza. Tola lisa do pitando de kimegra. Imana igiye gukora ikintu gituma abantu bahindura amajambo. Ikintu keneye ni kimwe, emerera Yesu itakubwiye ugikore. Haleluya! Emera ijambo ry'Imana riguhumura amaso ubone. Umviriza, ubu buhumyi busigura byinshi. Hari abantu bafise amaso ariko ntibabone. Uri impumyi kubyo gukizwa, uraborerwa ukumva ataco bikubwiye ntubona. Urasambana urambara impuzu ukagenda uri gusa, wowe ukabona wikwije. Impamvu utabona kuri gusa nuko amaso yabahumye ntubona. Imana impamvu uhora mu kabari ntubona ibyiza, amaso yawe arahumye ntabona imigisha hwiri, ahubwo kubera ubuhumyi wibera mu kaboreza ukabona ko ariho ubuzima buri.
Umviriza, impamvu utabona ntabwo uzi umunezero uri mu gakiza. Niyo mpamvu wishwe n'agahinda, wishwe n'ubusambanyi, wishwe no kuboregwa, wishwe n'ibiyayuramutwe. Ubiterwa n'iki? Uri impumyi. Ijambo ry'Imana niryo rigukoze ku maso, rirasaba ngo wihane. Niwamara kwihana, Yesu ahindura amateka. Niwamara kwihana, Yesu agira ikintu akoze, amateka yawe ahinduke. Ababanyi bawe, abakuzi wagiye gutega kwibarabara, abakuzi mu Kamenge ku kabare saa 8 y'ijoro, babone uri mu rusengero, bakubone muri korali. Abakuzi uririmba karaoke, bakubone muri gospel. Abakuzi ye baba we, abakuzi mu bintu bitandukanye bibi, bakubone wuzuye mpemu yera. Bakubone batangure baze mbega, ujya siwe yahora asambanira kwa Ntuzenyagabasha, ujya siwe yahora ari imborerwa kuri kakabari ko kwa Ntuzenya, ujya siwe yahora atega, ujya siwe yahora agurisha ku kiro. Umviriza, none yabaye mukizwa ryari? Yabaye bamwe bati niwe, abandi bati nuwo basa. Nabo bashingira intahe, aravuga ati ni jewe. Yesu agira ikintu akoze, nawe ushinga intahe. Yesu agira ikintu akoze, amateka yawe ahinduke. Yesu agira ikintu akoze, ubuzima bwawe buhinduke. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Abandi bati oya nuwo basa. Waruzi ko ni wakwemerera Yesu aguhindurira amateka, abantu batangure bakwitiranye. Niba kubona muri office ati none ni Jean-Marie mbonye canke siwe, atari kubega cyane mbega basha ndabona sa nawe. Abandi batoya siwe, abandi ati oya nuwo basa. Ariko nobwira ati hajya rero Boniface burya ni jewe. Ubabwira ati burya ni jewe. Abakuza atakintu ufise, byaragucanze, wiguyerera n'akantu zenya kivoka, nazo bazikwirukankana. Uyerereza uduhuzu 3 mu minwe, babone na ufise iduka. Niyo none kabasha, aha ni kwa Josefu canke nuwo basa. Abandi batari ko ngiwe mbona ari we. Oya ye nuwo basa. Nawe bashingirita hatriga, burya ni jewe. Yo, haleluya. Umunsi umwe Elizabeth yigeze avuga ya majambo, uzayasome mu gice cya mbere cya Luka umurongo wa 25. Yaravuze ngo uku ni kumwami Imana yankoreye umunsi yandebagamo anteturura mu bantu. Umviriza, yari yibungenze inda ya Yohana, bamubonye abari bazi ko ari ingumba atabyara, acarababana ati hajya. None uyu ni Elizabeth yibungenga canke siwe? Nawe acarababara aterega, uku ni kumwami Imana yankoreye. Uku ni kumwami Imana yankoreye mu minsi yandeberaga mu gakengegwe, none ubuzima yabuhinduye. Nimureka amajambo Yesu arakora. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo ujya mu ntarababarira ati ni jewe mwicekeranya. Ngo nuko baramubaza bati mbega none amaso yawe yahumutse gute? Ubundi tubarire byagenze gute? Ubundi ugiye gushinga intaho, utanga uruvuga ubutumwa, utanga uruvuga imbaraga za Yesu. Nawe arabishura. Umviriza, arabishura, arababwira ngo umviriza, burya rero wa muntu yitwa Yesu mutazamwemera, yavuruza utwondo, atunsiga ku maso, acarambwira ati jya kuri Silowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira, ndahumuka. Nta yindi protokole yahabaye. Njewe yambariye icyambere, yansize utwondo ku maso, bisigura ngo ambwiye ijambo rinkingura amaso mpumuke. Arangije arambara ati genda ku rusengero Rehoboti Holy Church wihane. Ndangije ndihana, maze kwihana ncambona ubwiza bwo mwijuru, ncambona ineza y'Imana, ncambona umucyo wa Yesu, ncambona amahoro Yesu atanga. Ego nuko byagenze. Yesu ashimwe cyane.
ibyo niko ndababwira nshuti, ntabwo nari nzi uburyohe bwabyo, nabimenye umunsi nihana, kuko nge naraboregwa rwose, nkaryoherwa no kuboregwa, ngatamba bigacika, narara ngatamba bugaca. Ntazi uburyo Yesu aruhura, ntazi uburyo Yesu agira neza, ariko Yesu ansize utwondo ku maso, ndihana, mare kwihana, mbona ubwiza bwa Yesu, mbona umuco wa Yesu, mbona ineza ya Yesu, none ubu nuzuye amahoro mu mutima. Izina ry'Uwiteka rihabwe icubahiro. Harangije atarambira ati wa muntu yitwa Yesu yabikoze uko nanjye mbona ndahumutse. Haleluya, haleluya. Imana ikora ikintu gituma nawe utangura gushinga intare. Abakuzi uborerwa bakubaze ngo byagenze gute, hoya Yesu yakoze akantu. Abakuzi uri maraya ntibakubona bati mbega Janine byagenze gute, babwira uti Yesu yakoze ikintu. Hale de kotando divogere maidibine. Abari bakuzi usegereza ntibakubona bati mbega byagenze gute kugira ngo utunge, babwira uti Yesu yakoze ikintu. Umbiriza, iyo Yesu yaguhumuye utangura kubona, utangura kubona ibyakamaro, utangura kubona business wakora, utangura kubona ikintu wakora kugira ngo utunge. Yesu ashimwe cyane. Yesu aguhumuye amaso, ubona ibyo abandi batari gukora neza uko bikora neza. Yesu aguhumuye amaso, ubona ibyo abantu bari ko barakora nabi wowe ukabitegura neza. Yesu aguhumuye amaso, ubona biriya na biriya, ukagira ikintu ukora ukiteza imbere, amateka agahinduka. Yesu naguhumura amaso, urabumugwiza atunga. Yesu naguhumura amaso, urakora ibintu bizaguteza imbere. Yesu naguhumura amaso, igituma uza kurangura ivoka zikagupfiraho, wagiye kurangura voka kandi ugomba kurangura impuzu. Amaso yawe arahumye kubera ko atabona, akwerekeje mu voka, kandi wowe ugomba kudandaza impuzu. Ibyo bigatuma uhomba. Umviriza, igituma wowe uri kurahomba, wagiye kudandaza ibiharage kandi ugomba kudandaza kenkayori, wahumye kubukorera Asiatique, none wagiye hariya mu isoko rya Kamenya ngo ibiharage biri kuho birakumungigwako, urahumye ntubona. Wawe wiruka mu bitari gwawe, ariko Yesu ntiyaguhumura amaso, uramenya icyo ukora, uronka umugisha ubowe uhezagirwe. Mbega ntibikwiye ko wakwegera Yesu? Imana ikugirire neza. Uyu munsi Yesu agira icyo akoze, uyu munsi Yesu agira icyo akoze, amateka yawe ahinduke. Uyu munsi Yesu agira icyo akoze, ubuzima bwawe buhinduke. Uyu munsi Yesu agira icyo akoze, abakubonye batangure gutangazwa n'imirimo Imana ikoze ku buzima bwawe. Yesu agira icyo akoze, aho utuye bimenyekane ko Yesu yakugezeho. Yesu agira icyo akoze, ubuzima bwawe buhinduke. Ndagira ngo witegure mu kanya tugomba dusenga Imana. Yesu agira icyo akoze, Yesu agira icyo akoze, Yesu agira icyo akoze.